Mai kawaina ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel Bigton Rain la mai thon riu dare asai July tarik chui na churu kum singne na chui na pungu the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in Sam the call Infal July tarik chui na pungu Union Home Minister Amit Shah with Manipur ka President's rule pujaruk extend so that kang Rajya Sabha Parliament monsoon session ka statutory resolution move sukang plan subamita Manipur's Congress renew ni mak may indaw kanthe Manipur Pradesh Congress Committee President Kaisam Mika Chandra Richamla Mikau sa indaw kan Mikau President's rule extend so that may hai Manipur to general public rikahaw may rami to na sagane Mansai Gway Government Katan form Sudat Meta Agunba Milungkau President's rule extend Sudat Kang Plan Suba Mi Haipian Magi Janamika Chandra Rit Sagane MPCC President Rit President's rule high extend Sudat Tong Nayet High Constitution Tong Federal Structure Kau Kaling Mai Democratic Rights Tai Amanthi Kumna Rules Largest Democracy High Kung Mai Kau Tikai Laupanithi Tuna Sagane BJP Rit Sai Mai Central Government Rit Manipur Kau President's rule Kaluai Na Zai Kaswan Kang Suba Mi Hai Kum Singne Na Chik Na Chanai Kau Dat Kai Dat Ni Mai Assembly Election Kau Kaniu Ning Mai Sunu Kang Subam Jongde Tuna Sagane Union Home Minister Rit Rajya Sabha Bulletin Kau President's rule Manipur Kau extend so that Kang resolution Naikan Meta Megha Chandra Rit Pian Mak Mai Indaw Kani Thai Lau Nuk Mai Thu Constitution tong article Paitum Ringuna Charu Katum Thelaina President's rule Haibu Charu Kang Lau Nukwi Kumna Parliamentary Approval Thelaina Bu Charu Pum extend Sudan Nukwi Kumna Mi Taiting Kum Katum Gaingan President's rule Laupam Nukwi Manipur Kau ex-Chief Minister N. Biren Singh Re February Dirik Sekyu Kum Singne Nitri Na Pung Kau resign Sukan Maitang President's rule Hai February Dirik Runa Katum Nung Terui Lau Kahau Kantongye Tamenglong July Dirik Chui Na Pungu Indian Pharmacies Association Manipur State Re Pharmacy Outlet Koi Kau Notice Tipat Kan Mai Thelaina Manipur State Kau Drugs Control Authority Government of Manipur Re Isu Sumai Valid Retail License Kazao Magna Pharmacy Lanba Mai Koita Sheikh Suna Kazinai Mai Authority Kau Insil Lau Kahau Bamthi Tu Na Ti Thai Kane Inbu Nagan Sagre Wholesale Drugs License Sang Kau Pharmacy Retail Shop Lanba Mai Nai Thi Mitai Drugs and Cosmetic Act Kum Singkhat Pai Skill Rikdai Khani Rules Jingkhat Pai Skill Rikdai Na Pung Ta Tuan Metan De Tu Na Ti Thai Kan Thi Midung Egg Ritam Mai High Pharmacy Kwai Re India Kau Mansai De Sukabiu Lak Ni Mai Khani Quality Nai Mai Punun Swan Khang Tu Mai Haye Authorized Mak Mai Nun Republic Health Ta Thau Sumak Na Khani Provision Kwai Ta Tuan Na Outlet Lanba Mi Hai Nuk Magi Kumai Sang Re Pharmacy Kwai Valid License Sini Nai Khani Qualified Registered Pharmacist Re Supervised Law Mai Bang Khau Dungi Nai Tu Na Sagani Pharmacy Dung Mai Hai Business Na Rami Tiki Mansai Tuang Semroi Sukhang Khani Mansai Pantikan Kang Tan Subam Tongi Kumai Sang Re Act Tuan Metan Subam Mi Kwaita IPA Re State Wide inspection Suna Kazinai Me Authority Kau Insil Lau Kahau Bamthi Tu Na Sagani Infal July Tarik Chui Na Pungu Manipur Government Re Asylum Memorandum Tipat na illegal immigration issue ta min na chaw sin kang sin thau bu mi tan ti hai arambai tangle re full support suba mi tu na sakani mi tong tan hai re Manipur kau ba mai dilung mai nun tong demographic integrity khani cultural identity ta ngak lo ngam puni tu na sakani arambai tangle re July tarik chui na kathum kum singnai na chui na pung nung statement tipat kan me khau government tong tan ta tuan ku mai indaw kani State kau illegal immigration good mai ta check selaw ma khau re in taw kuk mai lulung khau kai lawbam chongi tu na sagane tingkum gai si ma thang te rui National Register of Citizens di hai in thuk na la lo khang khani NRC ta South Century khang legal frameworks ka siam chui law khang demand su na gwang kan chongi tu na sagane Government trong memorandum dai bureaucratic move na ramna mi hai national security khani mi do region khau kuk mai ariuni mai khau ringak longam khang tan sulawo tu na sagane arambai tangle re government agencies nun le tu na in sam na tan bam ni mai lat bam sa indaw kani arambai tangle re tam mai high state kau law and order in tweet na naibam khang Manipur tong dilung mai nun tong rights tangak lobam khang tu mai haye tu na sagane Infal July tarik chui na pungu Tengnopal AC MLA led by Hockey Break Governor Ajay Kumar Bala Kau Zhang Wei na Tengnopal District on Deputy Commissioner de Katong Office District Headquarters Kau Bamnatan Titalo Kang Sakanti Tengnopal Deputy Commissioner Re District Headquarters Kau Office Ku Magna Kakching District Dang Kau Nai Minam Akat Kau Function Subang Mai Ti Hai Nu Ni Mak Mai Indaw na DC Tuang Tan Tai Public Interest Rak Magi Tu Na Sakani MLA the Governor Kau DC the Katong Office Link Kau Tan Gong Su Kang Sulawo Kum Agi Thai by my competent officer public interest Kau Tan Diu Mita Kalai Lawo to na Sangway Kani Chingdong District Wai Kau DC Nun Katong District Headquarters Kau Ritan Subami Tiki Tengnopal District on Deputy Commissioner to Public Interest Ramak Mikau
กจิงดิสทริกดังเขาไนมีนำอาคาคาริตานสุบามีกุมนา public อจุเขารีคอมเพลนให้กงบัมที่ตุนัดสากันนี้แต่นอปัลเอเมเลเตอร์กอฟนอร์เขากจุมนามีตรงลำเขาสาวกุดเล่าคังสังไว้กันนี้อินดาวตรงดีซีริกกระตรงออฟฟิศเขากงตั้งนาตานสุงามมากิทไฮออฟฟิเซอร์บ่ายมีกระตรงดิวตี้อินทริกนาตานดิวมีแต่อินซิลเราดัดโอจุนัดสังไว้กันนี้Guwahati July 3 na pungu Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma Rui Uremghat Region Golaghat District kau agai firm sunalan gwen ba mainun ta warning tina asat makhoti tan in thak puni the tuna sakan thi Assam CM Rui X kau tan na statement hi laukan mai kau agai link mi hai rui ngau goi ti mut gut bam thi kumna mi tong tan ti hai asai tu rai na saubam ni tong ram thi tuna sakani Uremghat region kau agai link na ngau ram ta encroach subam thi kumna mi tong bam kau agai link na len gwat meta haulau na kalung pai na ka beauty tuna hi kani CM Himanta Biswa Sarma Rui Uremghat region kau lungba mainun khangai chamnai thi mi kyu thu agai link mi te asai thu thing puni thi tuna sakani Chief Minister Sarma Rui Friday nung Uremghat kadai suna Madhurpur area kau land encroachment status jaw khangwong megan kau ram kabam dai si mi kau agai linglo ba mi ta zawlo kani Assam CM ta rui drone sin suna agai link my areas ta zawlo kani satellite kani drone footage kau tai rai kau sal kani tik tuang ngau tai agai bang rui lin dat ngam bam thi ram encroach sumai nun rui kalulung tuang ngau ta daumut kaina agai linglo bam gai thi kumna Oremghat region kau hai alat me chiak mansai phai pung daw kutlung bam thi mansai kan kharui Vegas phai kha daw tuang ram hai encroach subami kaniu goi dai rui ngau goi lagan lana sian inta nu mai agai linglo bam gai thi tuna sakani ram encroach sumai nun dai rui supari mafia nun le kariuna agai tong business hai subam thi tuna sakani mida kau Assam CM reti thai kan me kau state government rui Oremghat region kau local forest department district authorities le kariuna eviction operation tat kai pni thi tuna sakani government rui ngau ram goi dai la handat pni thi kumna alat me chia kau agai langwat ba me goi da legal action sin thau pni thi tuna sakani Tamenglong ting nai luan dui luang bu tarik chui na churu kum sing nei na chui na pungu lau chuan ting rai na ye kalan mok na ye ting sin sing bang ting rai na ye dui luang bu tarik chui na chanai kum sing nei na chui na pungu lau chuan ting riu putni kalan ting sin ting rai na ye sing bang ting riu putni mai ke goi na king in chui na king lau makhang ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel Eviction thun ku mai in dau the ri asai khung thu hai khawre cham nga lau thi ningthau ka lau chuan khong ru makhai kai mi kan ri king in sam the local thun ku thei